Amahoro y'Imana nizere ko wiriwe neza aho uherereye hose mu isi ngewe Kigali kugezaho iki kiganiro turi mu masaha ya amanywa reka nkwifurize kugubwa neza rero ukurikira ibiganiro byacu kuri uyu muyoboro wacu njye uri kumva kuri micro nitwa Peter uyu muyoboro wacu witwa Ijwi TV tugiye kwinjira mu kiganiro cyo kuri aya manywa ngiye kwimburira mu ngingo z'ingenzi izi ikurikira mwiburanisha ry'urubanza ruregwamo Madame INGABIRE Victoire Umuhoza mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro hongeye kwitwa cyane ku munyamategeko w'umunyakenya wifuzwaga n'uyu munyepolitike nkuko yiyita Madame INGABIRE Victoire Umuhoza ariko akaba yari mu burenganzira n'urugaga rw'abavoka mu gihugu cy'u Rwanda. Iyi nkuru turayitindamo muri iki kiganiro cyacu. Reka nkubwire ko kandi mu Rwanda ndibukubwire ko Minisiteri y'Ubuzima yatangaje ko iri kuvugutira umuti ikibazo cya agahimbazamusyi kagenerwa abaganga gatinda kubageraho ku buryo kazajya gatangirwa rimwe n'imishahara kandi kakishyurwa na leta kose. Nderekeza no hanze y'u Rwanda njye muri Repubulika Demokarasi ya Kongo abahuza barimo uwahoze ayobora Ethiopia Sahle-Work Zewde ndetse na Catherine Samapanza wayoboye Repubulika ya Centrafrica bagiriye uruzinduko rw'akazi muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Turabyinjiramo ku buryo burambuye mu kanya gatoya ndaza no kwerekeza mu gihugu cya Uganda. Minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu yaburiye abantu bapimisha ibipimo by'uturemangingo ndangasano bashaka kumenya niba abana barera ari ababo. Ubusanzwe byari uburenganzira bwa buri muntu wese ariko burya biba byiza iyo wabyaye abana cyangwa se wareze abana kuko ibisubizo bivamo bishobora kubahungabanya mu gihe baba batiteguye kwakira amakuru mabi yerekeranye n'ibisubizo biva muri ibi bipimo by'uturemangingo ndanga asano. Turerekeza no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndibukubwire ko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald J. Trump ari gutangaza ko mu gihe Uburusiya butemeye kugirana amasezerano y'amahoro na Ukraine mu minsi 50 ngiri imbere bushobora gufatirwa ibihano bikomeye birimo nibizwi nka secondary sanctions. Ibi nabyo turabyinjiramo ku buryo burambuye turaza kubisoreza mu Burayi aho ndibukubwire kubijyanye na Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky uri matakamba asaba inteko ishinga amategeko kumwongera iminsi ngo 90 ku gihe itegeko rigena uko igihugu kiyoborwa nk'ikiri mu bihe bidasanzwe rigomba kumara. Bivuga ko manda ye nk'umukuru w'igihugu ishobora gukomeza nubwo yarangiye umwaka ushize. Ibi n'ibindi bitandukanye ndaje tubyinjira nyuma y'akaruhuko gatoya reka nsome ku mazi ubundi nze tubive imuzi n'imuzingo. Mwiburanisha ry'urubanza ruregwamo Madame INGABIRE Victoire Umuhoza mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro hongeye kwitswa cyane ku munyamategeko w'umunyakenya wifuzwaga na Madame INGABIRE Victoire Umuhoza ariko akaba yarimwe uburenganzira n'urugaga rw'abavoka mu Rwanda. Madame INGABIRE Victoire Umuhoza uri kuburana kwifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo akurikiranweho ibyaha bitandatu. Uyu mugore uvuka mu karere ka Rubavu mu murenge wa Rubavu yavuze ko mu mwirondoro we hongerwamo ko afite abana batatu kandi akaba ari umunyepolitike. Umwunganira by'agateganyo muri iki gihe Maître Gatera Gashabana wari unasanzwe amwunganira mu zindi manza zagiye zibanza nizo yagiye ahamwa n'ibyaha bigiye bitandukanye yavuze ko hari ibibazo bari bagaragarije urukiko byakemutse ariko avuga ko hari n'ikibazo cy'umwunganizi cyo kitakemutse ndetse agaragaza n'ikibazo cyo kuba Madame INGABIRE Victoire Umuhoza kuri ubu adafite uko avugana n'umuryango we uba hanze y'u Rwanda. Uyu munyamategeko wunganira uyu Madame INGABIRE Victoire Umuhoza uyu yitwa Maître Gatera Gashabana yavuze ko kuba yaburana adafite umunyamategeko yifuza bishobora kumugiraho ingaruka kandi ko byaba ari ukwirengagiza ibiteganywa n'itegeko. Madame INGABIRE Victoire Umuhoza yahise abwira urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ko yemeye kuburana nubwo hari amategeko yirengagijwe. Ati nemeye kuburana ariko uburenganzira
uburenganzira bwo kuburana nunganiwe hari ingingo zirengagijwe kuko urugaga rw'abavoka rwanze gutanga uburenganzira ku munyamategeko wagombaga kunyunganira. Umuyobozi mukuru w'urugaga rw'abavoka mu Rwanda Maître Nkundabarashi Moise aherutse kubwira itangazamakuru rikorera mu Rwanda ko yakiriye ubusabe bw'uyu munyamategeko Maître Osiemo wo mu gihugu cya Kenya asaba ko yahabwa uruhushya rwo gukorera mu Rwanda igihe gito kugira ngo yunganire uyu Madame Victoire Ingabire Umuhoza. Ati uriya mwavoka yaratwandikiye adusaba kubona uburenganzira bw'agateganyo bwo kunganira Ingabire, atubwira ko ari umukiriya we, aranabitugaragariza mu ibaruwa ye yatwandikiye. Mu mategeko imikorere y'abavoka ku isi habamo icyo bita ihame rya magirirane. Kugira ngo wemererwe gukorera mu kindi gihugu nuko icyo gihugu nacyo kiba cyemerera abavoka b'icyo gihugu gukorera mu cyanyu. Aha Maître Nkundabarashi yavuze ko atari ko bimeze kuri Kenya kuko yo itemerera abavoka bo mu Rwanda gukorerayo, bityo ko akurikije iryo hame rya magirirane n'u Rwanda ubu rwahisemo kutemerera abavoka bo muri kiriya gihugu cya Kenya gukorera mu gihugu cy'u Rwanda. Ubushinjacyaha bumukurikiranyeho ibyaha bitandatu ari byo gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi, guteza imvururu, kugirira nabi ubutegetsi buriho, gukwiza amakuru atariyo cyangwa icengezamatwara rigamije kwangisha leta y'u Rwanda mu bihugu by'amahanga, gutangaza amakuru y'ibihuha, gucura umugambi wo gukora ibyaha byo kugirira nabi ubutegetsi buriho n'icyaha cyo kwigaragambya. Abajijwe niba yemera ibyaha akurikiranweho, Madame Ingabire Victoire Umuhoza yabihakanye avuga ko ari umubyeyi, umunyarwanda kandi akaba n'umunyepolitike, bityo ko atakwifuriza inabi igihugu cy'u Rwanda. Ingabire yahise atanga inzitizi z'uko urubanza rutakwakirwa kuko yagejejwe imbere y'urukiko habayeho kwivanga kw'abacamanza mu mikorere y'ubushinjacyaha kandi bihabanye n'ibiteganywa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda. Yavuze ko yarezwe ku byaha bifitanye isano n'urubanza rumaze imyaka 4, abaregwa batawe muri yombi kandi abakekwaho bakaba bamaze umwaka baburanishwa n'urukiko rukuru rwa Kigali. Yavuze ko icyo gihe nawe yahamagajwe akabazwa ariko ubushinjacyaha bukabona atari ngombwa ko areganwa n'abandi, bityo uko kuba agejejwe imbere y'urukiko nyuma y'imyaka 4 byaba biturutse ku kwivanga kw'abacamanza. Maître Gatera Gashabana yavuze ko hari hashize imyaka 3 Madame Ingabire Victoire Umuhoza abajijwe kuri ibyo byaha aregwa, dosiye yoherezwa mu bushinjacyaha busanga atari ngombwa kurega Madame Ingabire Victoire Umuhoza. Yavuze ko ingingo y'106 y'imiburanishirize y'imanza nshinjabyaha yashingiweho igaragaza ibintu bitatu by'ingenzi birimo ububasha urukiko rufite bwo guhamagaza abantu cyangwa ibyitso mu rubanza mu gihe rusanze hari ibimenyetso bigushinja, rutegeka ko hakorwa iperereza. Yavuze ko kuba urukiko rwarategetse ubushinjacyaha gukora iperereza rutategetse ko ahita afungwa nk'uko bwahise bubigenza. Iyo ngingo kandi yavuze ko isuzumwe neza usanga inyuranye n'ibiteganywa n'itegeko nshinga mu ngingo zirimo iya 3 ya 29 n'ingingo y'145. Yavuze ko Ingabire atakabaye yaragejejwe mu rukiko. Ubushinjacyaha bwagaragaje ko hashingiwe kuri iyo ngingo y'106 ari itegeko rikurikizwa kandi intari risimbura. Ubuhagarariye yavuze ko umunyamategeko iyo abonye ingingo zibusanya cyangwa zivuguruzanya ajya kuregera urukiko rw'ikirenga bigasuzumwa kandi kuri iyo ngingo bikaba bitarakozwe. Yavuze ko inzitizi zitangwa nta shingiro zifite kuko urukiko atari rwo rwategetse ko Madame Ingabire Victoire Umuhoza akurikiranwa afunzwe cyangwa adafunzwe kuko biri mu bubasha by'ubushinjacyaha. Yerekanye ko icyo urukiko rwategetse ubushinjacyaha ari ugukora iperereza ryimbitse kandi rwagendeye ku biteganywa n'itegeko.
yashimangiye ko nta kwivanga kwabayemo, bityo ibivugwa n'uruhande rw'uregwa nta gaciro bikwiye guhabwa. Urukiko rwategetse ko inzitizi zatanzwe zizasuzumirwa hamwe n'impamvu zikomeye z'ubushinjacyaha burega Madame Ingabire Victoire Umuhoza. Nk'uko mumureba mu ifoto nuko yagaragaye muri uru rukiko, agaragara mu myenda myiza y'igitenge cyiganjemo amabara y'icyatsi n'amabara yerurutse arimo umweru, akabamo n'amabara y'ubururu, ndetse yari mu madarubindi arimo ibara ry'umukara. Yashokoje umusatsi we usanzwe ugaragara nk'umusatsi wa kinyafrika, uwo abantu benshi basanzwe babona ku ifoto nk'umusatsi wa afro. Natwe twagerageje kugushyirira ifoto y'uko yagaragaraga muri iki kiganiro kugira ngo urebe uko yageze mu rukiko. Asangayo nguko ku bijyanye na Madame Ingabire Victoire Umuhoza. Turacyategereje kumenya icyo urukiko ruri butangaze kuri uyu munsi. Mu kiganiro cyacu gikurikiraho muraza gukurikira icyo urukiko rwatangaje ku bijyanye n'iyi miburanishirize ndetse yabaye kuri uyu umunsi. Mpindura ingingo. Minisiteri y'Ubuzima yatangaje ko iri kuvugutira umuti ikibazo cy'agahimbazamusyi kagenerwa abaganga gatinda kubageraho ku buryo kazajya gatangirwa rimwe n'umushahara kandi kakishyurwa na leta kose. Byagarutsweho ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa Nyakanga ubwo Minisiteri y'Ubuzima yasobanuraga ku bibazo byagaragaye muri raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta y'umwaka warangiye mu kwezi kwa Kamena umwaka ushize w'2024. Vice Perezida wa Komisiyo ishinzwe gukurikirana imikoreshereze y'imari n'umutungo bya leta PAC murumuna wabo Cecile yagaragaje ko ibijyanye n'agahimbazamusyi gahabwa abaganga birimo ibibazo byinshi. Ati igenzurwa ryagaragaje ko mu mwaka warangiye w'ibihumbi 2024 mu kwezi kwa Kamena ku itariki 30 Minisiteri y'Ubuzima yateganyije ingengo y'imari ingana na miliyari 5.2 by'amafaranga y'u Rwanda ijyanye n'agahimbazamusyi, ariko mu itangwa ryayo igenzura ryagaragaje intege nke. Raporo igaragaza ko agahimbazamusyi k'abaganga katinze hagati y'iminsi 201 n'iminsi 565, mu gihe minisiteri yatinze gutanga ubusabe muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi ngo itange aka gahimbazamusyi iminsi iri hagati ya 29 na 205. Minecofine yo yatinze gutanga aya mafaranga hagati y'iminsi 24 n'iminsi 364. Umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ubuzima Iyakaremye Ezashe yabwiye PAC ko bari gukora ku buryo agahimbazamusyi k'abaganga kazajya gatangirwa rimwe n'umushahara. Ati tumaze iminsi dusaba ko agahimbazamusyi kahuzwa n'umushahara mu rwego rw'ubuzima. Abakora bo kwa muganga agahimbazamusyi bahabwa bakagahererwa rimwe n'umushahara, kandi uwishyura umushahara akaba ari nawe wishyura ako gahimbazamusyi. Yavuze ko babiganiriyeho n'inzego zose bireba basanga ari byo byakemura ikibazo cy'agahimbazamusyi abakozi bo kwa muganga bemerewe, bidasabye ko leta ibaha make andi agashakwa binyuze mu buryo ibigo by'ubuvuzi bakorera byinjiza. Reka nitse gatoya hanyuma ngaruke twerekeza ku bindi biri kuvugwa hakurya y'imipaka y'u Rwanda. Turabihera muri aka karere k'ibiyaga bigari, hanyuma tuze no kwerekeza ku bindi biri kuvugwa hirya no hino mu isi. Ngewe reka nsome ku mazi ubundi nze tubitangirira hakurya ha muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ihuriro AFC M23 riri gushinja ihuriro ry'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo kwica abaturage bane bo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Umuvugizi wa AFC M23 uyu ni Bwana Lawrence Kanyuka yasobanuye ko aba baturage biciwe muri groupement ya Chilunga muri teritwari ya Kabare tariki ya 12 z'ukwezi kwa Nyakanga uyu mwaka. Ati tariki ya 12 z'ukwezi kwa Nyakanga izi ngabo zisha abaturage bane muri groupement ya Chilunga. Ibi bikorwa bigaragaza neza ko iyi leta idaha agaciro ibiganiro bikomeje n'imigambi mibi ifite. Societe civile ikorera muri Kabare yasobanuye ko mu bishwe harimo abarimu babiri
bigisha mu ishuri ribanza rya Kabare ya mbere bari bavuye kuri site yakusanyirijweho ibizamini bya leta mu gace ka Canya. Bwana Lawrence Kanyuka kandi yamenyesheje abanyekongo n'umuryango mpuzamahanga ko leta y'Kinshasa ikomeje kurunda ingabo n'intwaro ziremereye hafi y'ibirindiro bya AFC M23 bica amarenga ko iri kwitegura intambara. AFC M23 yiteguza ko hashobora kuba intambara mu gihe iyo na leta y'Kinshasa bikomeje ibiganiro biri kubera ku murwa mukuru w'igihugu cy'amabengeza cya Katari. Uyu murwa mukuru w'iki gihugu witwa Doha. Reka dutegereze natwe turebe, tuzaba turi hano hafi kugira ngo tukugezeho uko bizaba abyifashe. Nkiri muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi uruzinduko rwa Sahle-Work Zewde wayoboye Ethiopia ndetse na Catherine Samapanza wayoboye Repubulika ya Centrafrica bagiriye muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aba ni abahuza bashyizweho n'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba ndetse n'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC. Zewde ndetse n'uyu Panza ngo bari mu bahuza batanu bashyizweho n'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC ndetse n'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo w'ubukungu SADC kugira ngo bafashe abanyekongo gukemura amakimbirane bafitanye. Bakiriwe na Minisitiri w'Intebe wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, uyu ni Madame Judith Simonwa Tuluka, na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'iki gihugu Madame Teresa Kayikwamba Wegna ku murwa mukuru i Kinshasa hari ku itariki ya 14 z'uku kwezi kwa Nyakanga. Panza yagaragaje ko we na mugenzi we bashyigikiye amasezerano iki gihugu cyagiranye n'u Rwanda tariki ya 27 Kamena i Washington DC babifashijwemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ahamya ko ari intambwe iganisha abaturage ku mahoro. Yagize ati turashaka ko abaturage bakiranye amasezerano bayagire ayabo, bumve ko ari intambwe igana ku mahoro n'umutekano. Naho Zewde nawe yashimye aya masezerano ndetse n'ibiganiro bya Doha biri kubera Katari bihuza iyi leta y'Kinshasa basuye ndetse n'ihuriro AFC M23. Asobanura ko ari byo birebana n'ibibazo by'abanyekongo mu buryo butaziguye. Yagaragaje kandi ko afite icyizere ko gahunda ziyobowe n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe African Union zizafasha abanyekongo kubona amahoro ndetse arambye. Uruzinduko rwa Madame Zewde ndetse na Madame Catherine Samapanza rukurikiye urwo Olusegun Obasanjo wa Nigeria ndetse na Bwana Uhuru Kenyatta uyu wayoboye Kenya bagiriye muri ibi bihugu. Bose bari mu bahuza bashyizweho n'uyu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba ndetse n'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo w'ubukungu. Turakomeza gukurikirana iby'uru rugendo rwabo muri ibi bihugu, nabyo tuzakomeza kugenda natwe tubikubwira uko bigenda abitugeraho. Mve muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyure hano hakurya mu burasirazuba bw'u Rwanda, igihugu duhana imbibi cyitwa Uganda. Minisiteri y'Umutekano w'imbere muri iki gihugu yaburiye abantu bapimisha ibipimo by'uturemagingo ndangasano. Ibi bipimo bisanzwe bizwi mu magambo y'impine nka ADN, bashaka kumenya niba abana barera ari ababo, ko ibisubizo bivamo bishobora kubahungabanya mu gihe baba batiteguye kwakira amakuru mabi. Umuvugizi w'iyi minisiteri Simon Peter Mundeyi ku itariki ya 14 z'uku kwezi kwa Nyakanga yabwiye abanyamakuru ko abantu bapimisha ibipimo ndangasano bya ADN bakomeje kwiyongera muri iki gihugu, kuko mu mezi ya vuba laboratwari z'igihugu zakiriye dosiye zigera kuri 94 z'abashaka kumenya ukuri ku masano. Peter Mundeyi yasobanuye ko kubagiye kwipimisha 95 ari abagabo bashakaga kumenya abasano bafitanye n'abana babo, 2% bari abagore, abandi 3% bari abana bakuru bashaka kumenya ababyeyi babo nyakuri. Ati twabonye abagore bangana na 2% bashaka ibisubizo bya ADN ku bana babo ndetse na 3% bari abana bakuru bazanye ababyeyi babo kugira ngo bapimwe, bashakaga kumenya niba koko abagabo babareze ari base. Bwana Peter Mundeyi yasobanuye ko bitunguranye byagaragaye ko mu bipimo byose byafashwe abantu 98% batari bahuje amasano ngayo nguko. Yagize ati mu makuru twabonye ibyavuye mu isuzuma ry'utu turemagingo ndangasano 98% byagaragaje ko amasano adahura, bishimangira ubwoba
bwa benshi mu miryango bwo kwibeshya ku masano hagati y'ababyeyi n'abana. Yagaragaje ko bigoye kwakira ko umwana w'imyaka 15 atari uwawe kandi waramureze kuva akivuka. Asaba abagabo kujya bapimisha abana babo bakivuka kuko ari bwo babasha kwakira amakuru mabi nk'aya ntabahungabanye cyane. Yagize ati inama nuko niba abagabo bashaka gusuzuma niba abana ari ababo bakwiye kubikora abana bakivuka cyangwa se bakiri bato, ntibakererwe ku buryo byabagora kubyakira. Ku bagabo bafite imitima yoroshye batinze gupimisha ADN, Peter Mundey yabasabye kubireka mu rwego rwo kwirinda ihungabana rikomeye rishobora kubageraho. Yagize ati inama yanjye iroroshye, niba udafite umutima ukomeye nyabuna ntuzapimishe ADN cyangwa uturemangingo ndangasano kuko uzarwara indwara z'umutima. Peter Mundey kandi yasabye abadashobora kwihanganira kubaho badapimishije ibi bintu by'uturemangingo ndangasano ko bajya babanza kuganira n'abajyanama mu buzima bwo mu mutwe kugira ngo babafashe kugenzura amarangamutima yabo kuko bigira ingaruka rwose kandi koko binagira ingaruka nk'uko Abanya-Uganda bakomeje kubigaragaza. Nambuke mve muri uyu mugabane wa Afrika nerekeze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida w'iki gihugu yitwa Donald J. Trump yatangaje ko mu gihe Uburusiya butemeye kugirana amasezerano y'amahoro na Ukraine mu gihe cy'iminsi 50 iri imbere bushobora gufatirwa ibihano bikomeye birimo n'ibizwi nka secondary sanction. Ibi ni ibihano bishobora gufatirwa ibihugu bigirana ubucuruzi n'igihugu runaka cyo gisanzwe cyarafatiwe ibihano mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashyiraho ibi bihano. Bivuze ko ibindi bihugu bigirana ubucuruzi ari byo byagirwaho ingaruka nabyo. Iyi ngingo Donald J. Trump yayikomojeho ku munsi wo kuri uyu wa mbere w'iki cyumweru ubwo yaganiraga n'umunyamabanga mukuru wa OTAN Mark Rutte mu biro bye biherereye i Washington DC. Ibi biro bizwi nka White House. Bari muri biro oval indani muri ibi biro aho perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika akorera. Donald J. Trump yagaragaje ko atanyuzwe n'uburyo Perezida Vladimir Putin akomeje kwitwara mu ntambara igihugu cye gikomeje guhanganiramo n'igihugu cy'umuturanyi we wa Ukraine, cyane cyane ibitero bya misile bikomeje kugabwa ku murwa mukuru w'iki gihugu rwose gicishije make cya Ukraine witwa Kiev. Ibitero birabacuncumukaho bikabagwaho nk'imvura za misile ziva mu Burusiya ni nyinshi rwose kuri uyu murwa mukuru Kiev. Yavuze ko iyi ntambara yagakwiriye kuba yararangiye ariko kubera ubushake buke bw'Uburusiya bitagerwaho. Donald J. Trump yavuze ko mu gihe amasezerano y'amahoro atagezweho kugeza ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa Nzeri uyu mwaka, Amerika izashyiraho imisoro y'100% ku bihugu bikomeje kugura peteroli y'Uburusiya. Ibicuruzwa by'ibi bihugu birimo Ubushinwa, Ubuhinde n'Ubudage byinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bishobora kongererwa imisoro mu rwego rwo kubica intege zo gukomeza gukorana no kugirana ubufatanye n'igihugu cy'Uburusiya mu by'ingufu. Donald J. Trump kandi yanatangaje ko binyuze mu mugambi wo kongerera ubushobozi Ukraine, Leta Zunze Ubumwe za Amerika izoherezayo izindi ntwaro binyuze mu bufatanye n'ibihugu bigize umuryango wa OTAN. Igikorwa kizaba gihagarariwe na ambasaderi wa Amerika muri uyu muryango wa OTAN yitwa Matthew Whitaker. Ngayo nguko rero ibiri kuva muri White House nyuma y'ibiganiro bya Perezida Donald J. Trump ndetse n'umunyamabanga wa OTAN Mark Rutte. Soreza iki kiganiro ku mugabane w'Uburayi hanyuma nerekeze muri Ukraine. Perezida w'iki gihugu Volodymyr Zelensky yasabye inteko ishinga amategeko kongera iminsi 90 ku gihe itegeko rigenda ko igihugu kiyoborwa nk'ikiri mu bihe bidasanzwe rigomba kumara. Bivuze ko manda ye nk'umukuru w'igihugu ishobora gukomeza nubwo yarangiye umwaka ushize. Hari ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa Nyakanga, byari umunsi wa mbere w'icyumweru muri uyu mwaka, ibiro bya perezida muri Ukraine byashyikirije inteko umushinga w'itegeko usaba ko igihugu gikomeza kuyoborwa mu bihe bidasanzwe kugeza nibura tariki ya 5 z'ukwezi k'Ugushyingo uyu mwaka. Kuva intambara hagati ya Ukraine n'Uburusiya yatangira gufata indi ntera mu mwaka wa 2022, Perezida Volodymyr Zelensky yashyizeho ibihe bidasanzwe nk'ingamba
yo gucunga umutekano. Itegeko nshinga rya Ukraine riteganya ko amatora aba atemewe muri ibyo bihe, ibyatumye Volodymyr Zelensky akomeza kuyobora igihugu cya Ukraine. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi barimo n'uwahoze ari perezida Piotr Poroshenko, amashyirahamwe yigenga, imiryango mpuzamahanga ishinzwe gukurikirana iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu ndetse n'itangazamakuru ryo mu burengerazuba bagaragaje impungenge ko ububasha Zelensky afite muri ibi bihe by'intambara bushobora kurundura burundu ubwisanzure bwa demokarasi muri iki gihugu cye. Ikinyamakuru cyo mu Bwongereza cyitwa The Economist giherutse gutangaza ko guverinoma ya Ukraine iri kugenda igana mu miyoborere y'igitugu, aho umuyobozi mukuru w'ibiro bya Perezida Andrew Yermak agaragara nk'ufite ijambo rikomeye mu ifatwa ry'ibyemezo. Ubushakashatsi bwo mu kwezi gushize bwerekanye ko Perezida Volodymyr Zelensky ashobora gutsindwa mu matora na General Valery Zaluzny, umugaba mukuru w'ingabo uherutse kwegura. Uburusiya bwo buvuga ko budafata Zelensky nk'umuyobozi ufite ububasha bwo gusinya amasezerano mpuzamahanga, bukavuga ko ibyo yasinye bishobora kudahabwa agaciro kuko ari ku butegetsi mu buryo bunyuranyije na amategeko. Niba turi bubyita amananiza y'Uburusiya simbizi, ariko se wakora amatora ute Uburusiya buri kugusokaho imvura ya za misile? Biragoye rwose cyane. Reka iki kiganiro cyo kuri aya manywa ngisoreza aha, ariko nkurarikire kuza gukurikira ikindi kiganiro turi kugutegurira mu masaha makeya ari imbere. Nkwifurije kugubwa neza. Jye wumvaga kuri micro z'Ijwi TV, nitwa Peter. Ngurarikire kongera kugaruka mu kanya gatoya tukubwira uko byifashe hirya no hino mu isi. Ibiganiro byacu byo nakagaruka. Nta rungu ushobora kugira warakoze subscribe kuri Ijwi TV kandi ukurikirana ibiganiro byacu umunsi. Kefa Advert Producer, gukorera advertisement, kwamamaza bivuga kuri business yawe na documentaire zabiza ubuhamya bwawe cyangwa ku cyari cyo cyose ushaka gukoreraho mu ijwi ryiza ry'umwimerere bya kinyamwuga. Nyandikira kuri WhatsApp cyangwa umpamagare kuri nimero zikurikira 0782 82 89 24 78. Advertise with me professionally.